wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa kembali dengan saya Rizky, kelas 4 STM Cibadak 03. Hari ini saya akan membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad uzzabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.